dato. Kitang upat. Ang mga dato, nang gawas ang mga dato. Ang mag-birthday man ay mapuhon, no? 16 years old. Pakita na dyan ang bukin eh. Kuan, Ilinita. Wa pa kaya ko buki. Sana all picture tang upat lang. Sige. Gitaw na naman ko. Kamu na lang duha kay kuan naman may Ilinita. Uptat. Ako lakaw sa mo dito ko kaya akong videohan. Diri mga kahigala na amay diri sa merkado. Maligda mag-isda. Na amay diri sa merkado o diri dapita. Maligda mag-isda. Na amay diri kadlawon pa diri mga higala. Moabot na nay baruto na. Tingnan lang ko ba alas 5 pa. Mga alas 5:01 nag-gasip lang kasi so. Ditawag naman sila Manil niya kon average. Happy birthday to you na si Kuha. December 7 po banggod. Alas 12 na sa iyo. Alas 12 na mas ato. Alas 12 na ron. Ato sir, alas 5. Ay, 7 hours pa kaya. For sure. Imo ra ta tong gigana, pali ang. Hindi man eh. Duha na gitong soulmate. Natarong lagi ni. Ampot. Ikaw ay kamera mo. Nag-ana-ana na. Naguntol-untol. O manguha na ta sa may itong balde, manguha na ta gista. Ni abot dito sa baruto. Nice na dyan. Hinalas na yung mga buwak-buwak. Kami diri sa bar. Bar di man bar. Watay rami sa ani ron. Muryo-muryo tani. Panakan ka. Nya, gripay na kila rin. Hala, wonder ako na to dito taglundong de, no? Wonder ako? Karon? Yeah. Everything got here. Mauwaw, magputi. So hi guys, 1 year ago na ni guys, nag-travel mi sa London, charot. Wala gusto na lang. Sa kayen. 1 year ago. 1 year ago, wala naman ni kwarta atong Porto Kari haraman mo no? Di ako ikuan no. Pwede raman. Sabi, post lang. Ako nilang na pero wala ka mo na ating magsabagat na. Jin, naputol man ang ulo. Oh, puto. Video man agad. Hi guys, it's dessert time. Ikaw lawras iring paliton. Plastic kahit na lang Ang uutid yung palit sila. Asa ka ana nga magpalit og tuwa og iring nakapustura. So,
Pila na kasako oh. Oh, magpasaan pa na si Zaron. Huy, gihurot naman na nimo ba yun? Ang kay dugay mo pag magpalit o bukan. Outfit check sa tabi. Mun ani ni dere ko magpalit. Mamalit og kuan. Pagka-steering. Naka-boots pa na si Za. Oh. Brand. Siyempre. Sugday rin na basta kay lang nabo. Tagtanong sa na yung jacket ba? Napakita ng OTD kayo. Palit rin tagtuwag iring. O, asa ka na. O. Palit rin tagtuwag iring. Siya lang maning nga kaya OTD-han siya. Garay. Ano ni wa ko plastic. Ay, o. Wak po ko sudlanan. Balik na lang ko plastic. Mahal na ko plastic. Nagkabagod. Nagkabagod na. Pag-ingat mo pa daw ni palit. Kalimut man to. Yata. What's the deal? Okay. Buagi, tadad tas mati portahan. Nga ni ilang outfit ug manabo. Grabe ka. Hi guys. Ano kami guys? Punta kami doon sa mountain. Diyan sa taas. Nagkaano ako. Boots. Rain boots. Kahit walang ulan. Maganda yung weather today guys. May araw. Pero malamig. Malamig. So, naglagay tayo ng ano sa ating liig. Kasi sobrang lamig. Hi guys. Hi guys. Did I lay your bonnet, Andrea? Huh? Are you filming your cap still bonnet? Pose de gane. Hangat. Hangat magtukad. Maganda talaga pag nasa taas ka guys. Kasi nakikita mo yung view ba. Ang dagat. Banana för typ. Här Lisa. Försiktig du ka sant att du ka dat itchened. Det är en björn där nere, eller är det björn? Panda eller? It's very bullying. Så what? So what?
Sa pabundok lang naman guys. Ang dumi ng jacket ni Tikyo. Nu ute i skogen. Du är där röd. Vad är kläder? Ay. We got offer today like ticket in kung nga parking pero hapon na kasi guys. Alas 4 daw yung opening ng Christmas something nila doon, may fireworks. Tapos kasama yung buffet from I Celebrate kasi nagkasakit yung anak niya so hindi sila pwede pumunta. Pero hapon na kasi, trabaho din bukas. Kan sabi drada bes de lord daglik so. Hvis vi kommer hem sent och så imorgon jo tidlig på jobb. Andrea, du må forsiktig at du ikke datt ned. Du er jo helt på kanten. Hej, mjau mjau. Han hører oss. Ja. Nej, Jo. vi må være tålige. Nei. Han er katten bare på leken. Sumunod si Meow Meow. Meow Meow. Oj, mamma. Oj. Arumat no Meow Meow. Uy, ang lubot basig na ay bitak. Så. Se, en bjørn. Ta henne. Ta. Vil du ta? Nei, jeg skal ikke ha pinner. Det er masse pinner som har duppet ned nå, når det har blåst. Mm. Onkel Egil var ute sikkert hver dag. Ja, det har du sagt. Lekte som dette. Du må gå hjem! Nei, stå opp. Nå kommer det middag. Eller kvelds. Hei, Du kan guys. fikse kattepapir. Så da er jo våg det. Våg. Ja, men ja, men jeg tok med snop. Se. Dette her. Det er ikke. Jeg skal lage sovested til Mjau. Alicia, jeg skal lage sovested. Ay, mag-edit kaya ako. Edit natin to guys. Ay, malapit na yung Pasko. It's second Sunday of the Advent. Today, so 2 Sundays na lang, Christmas na. Yeah. Say hi. Say hi guys. Hi guys. Do you have float? Mamma, pass! Do you have float? Til å bite deg. Se, Mjau liker når jeg gjør dette mot kinnet. Jeg elsker det. Se, går opp og ned. Noen. Angriper du? Jeg går ned, jeg. Forsiktig Andrea ha, mahagbang ka. Alicia, do ka mo forsiktig ha. Ja da. Jeg styrer bort litt. Se. Oh yeah, yeah. Where is the sailboat is gone already?
Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe. Nebo Family Vlog. Be safe everyone. Bye.